Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 z'ukwa 12, imirwano yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo burenga ku masezerano y'agahenge yagombaga guhagarika intambara hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta. Abafite ubumuga butandukanye mu Rwanda barasaba gufashwa kwifasha aho gufashwa by'ubugiraneza. Ibi ni ibyifuzo bagaragarije mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga ku rwego rw'igihugu. Burya umuntu utabona abafite ubwenge ashobora gukora kuburyo yanacuruza, ariko leta yadufashije kumugura akabigishoro ntiyacuzana agakora da. Mu Burundi ho hizihijwe umunsi wahariwe abasoreshwa mu gihe ariko leta itangaza igihombo cya miliyari zirenga 100 mu mezi ane gusa. Ruswa iratungwa agatoki kuri iki gihombo. Mwosigura gute ingene isukari ibura, ingene ibitoro bibura, ingene isima ya buseki ibura ku biciro byashinzwe na leta, mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3 4 5 gacukiro bigenda gute? Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane bibiganirwa na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye duhera ku mugabane wa Aziya. Perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol yatangaje ku buryo butunguranye ibihe by'amategeko yo mu ntambara. Yashinje ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi guhagarika imirimo ya guverinoma no gukorana na Korea ya Ruguru. Uyu muperezida ufite ubutegetsi budafite ubwiganze yagowe cyane no kwemeza ingengo y'imari ye n'abadepite. Mu mbwirwaruhame yanyuze kuri televiziyo yagejeje ku baturage nijoro mu ijoro ryakeye rero yareze abadepite bo mu ruhande rutavuga rumwe na leta igitugu cyo mu rwego rwo gushyiraho amategeko mu nteko ishinga amategeko ndetse no kugerageza kweguza uburyo bwa demokarasi. Bwana Yoon ntiyatomoye nyabyo icyo ari gutegura, ariko yasezeranyije gusubiza ibintu mu buryo akora icyo yise kwikiza ingufu zirwanya leta. Hagati aho umuyobozi utavuga rumwe na leta yamaganye icyo cyemezo cya perezida. Lee Jae-myung yasabye abadepite guhurira ku nteko ishinga amategeko bagatora bakuraho iri teka. Cyakora yababuriye ko igisirikare gishobora kubata muri yombi. Kajugujugu za gisirikare zaguye ku nyubako y'inteko ishinga amategeko, kandi hari n'ibihuha by'uko abasirikare bo mu rwego kabuhariwe bari mu nteko nyirizina, ariko ngo abadepite bari kwemererwa kwinjira. Uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi rufite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, kandi byitezwe ko bari butore banga ibyatangajwe na perezida. Wahita usabwa rero gukuraho iryo teka rye ry'ibihe by'amategeko yo mu ntambara. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, hahimbajwe umunsi wahariwe umusoreshwa cyangwa umutangakore mu Kirundi. Uyu munsi uje ariko mu gihe gisata cyo kwegeranya imisoro n'amahoro kitifashe neza muri iki gihugu, aho muri aya mezi anashize yonyine habonetse icyuho cya miliyari zirenga 110. N'ubwa mbere ibi bibaye mu gihe gito kingana gutya. Mu bitera ako kaga nk'uko bitangazwa na Minisitiri w'Imari, harimo n'ingeso yo kurya ibiturire ndetse n'abacuruzi b'inyungu bashaka umurengera batakoze. Inkuru ya Judas Ihundi Mpundi Bujumbura. Abadandaza bakora batisunga ibisabwa n'ikigobere baragowe. Abadakoresha nomero ndangakori bikwegera ibihano. Ayo namwe mu majambo yumvikanye mu ndirimbo zaririmbiwe mu kibanza cahimbarijwemwo umunsi wahariwe umutangakori mu gisagara ca Bujumbura. Ayo majambo ashobora kuba afise hahuriye n'ibihe ikigo ca leta OBR kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi kirimwo. Muri aya mezi anaheze cisanze mu gihengeri ca miliyari zirenga 110, umuntu agereranije n'amafaranga acatekanya kwegeranya. Jean Claude Manirakiza arongoye OBR
yego kikaba kimaze kwegeranya miliyaridi 658 n'ibice 13 kuri 786 n'ibice 95 yari yitezwe. Ikena ry'igitoro, ikena ry'amafaranga y'agaciro, ihindagurika ry'ibihe nivyo biriko bituma umwimbo utari kugenda neza muri aya mezi ane. Komisere Manirakiza aranegura inyifata itabereye iri kirongerekana muri bamwe mu badandaza basigaye bagira amanyanga adasanzwe kugira ntibarihire ibidandazwa vyabo. Isuzuma twagize muri amezi ane aheze gerekanye ko ku makamyo 101 twasuzumye 23 gusa niyo abatarimwo ububeshi kubazana ibivuye ibintu hanze. Igihengeri cibonekeje muri Obere cateye umutima uhagaze umushikiranganje w'ikigega ca leta Odasi Niyonzima. Vyatumye mu mpera z'indwi heze agendera ico kigo kugira asabe insiguro y'ibiriko biraba. Asa n'ubutanyuzwe. Ivyo bavuze bijanye n'ibitoro n'amafaranga b'amakungu, ariko ivyo tora ko bidakwiye kugira ngo dushobore kuja munsi kure gose y'umwimbo. Hariho rero inyifato abakozi b'ikigobe bateza gufata niyo bateza guheba. Uburundi bumaze hafi imyaka 3 buhanzwe n'ikina ry'amafaranga mvamakungu hamwe n'igitoro. Ibi vyatumye ubutunzi buhungabana cane, ibiciro navyo biraduga ku rugero rudasanzwe. Mucegeranye ishyirahamwe Urcom gishinzwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta riherutse gushira habona ryerekana ko hari bamwe mu nzego bafise uruhara mu biriko biraba. Gabriel Rufyiri ni warirongoye. Mwosigura gute ingene isukari ibura, ingene ibitoro bibura, ingene isima ya busekibura ku biciro byashinzwe na leta, mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3 kane 5 gacu kirongo bigenda gute? Umushikiranganje w'ikigega ca leta Odasi Niyonzima avuga ko hategezwa gufata ingingo zikomeye zo guhasha abakoresha ibiturire n'amanyanga mu gisata c'ubudandaji mu ntumbero yo kutariha ikori. Uretse ivyo, mu rwandiko yararungikiye abashikiranganje bose abasaba guhagarika ibikorwa byose bitihuta bitwara amafaranga kugira habanze hatunganywe gushasha amafaranga ya leta hisunzwe uburyo buhari. Gildas Yihunda Impundu, i Bujumbura. Guverinoma y'abatalibani muri Afghanistani yabujije abagore kutagira uruhare mu masomo y'ubuvuzi. Kugeza ubu niyo masomo yonyine mu rwego rwo hejuru yari yemerewe abagore. Uku kubuzwa kurimo no kwiga ibijyanye no kubyaza ndetse n'ubuforomo. Amasoko nako y'inkuru yabwiye BBC ko abategetsi benshi b'abatalibani batemeranya n'itegeko, ariko ko bagombaga kuryemera kubera ko ngo ryatanzwe n'umutegetsi w'ikirenga Mullah Haibatullah Akudohaza. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga arerekana abagore basa n'abari kubyamagana muri za kaminuza nyinshi mu gihugu. Imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu n'amaguverinoma menshi ku isi nabyo byamaganye iki cyemezo cy'abatalibani cyaguye ugucibwa kw'abagore muri sosiyete. Iyi ni BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, saa moya zirabura iminota 23 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:37. Turakomeza mu kanya. Dukomereze mu Rwanda. Bafite ubumuga butandukanye barasaba gufashwa kwifasha aho gufashwa by'ubugiraneza. Ibi ni ibyifuzo byatangiwe mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga ku rwego rw'igihugu. Ariko zimwe mu mbogamizi zirimo ko kugeza ubu hatazwi neza imibare nyayo y'abafite ubumuga n'ibyiciro byabwo. Abandi binubira ibibazo birimo nko kubona insimburangingo ziboneka zihenze, kandi benshi mu bazikeneye bafite ubumuga bakaba babarirwa no mu cyiciro cy'ubukene. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yari mu karere ka Nyaruguru aho uwo munsi wizihirijwe, atwoherereza inkuru. Umurishyo w'ingoma w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga nta majwi basohora kuko batavuga, ariko bamwe muri bo biyerekanaga nk'abumva amajwi y'uyu murishyo. Ni mu karere ka Nyaruguru Ikibeho ku butaka butagatifu nk'uko bahavuga habereye ibirori ku rwego rw'igihugu. Aka karere konyine kabarurwamo abafite ubumuga bagera ku 14,000. Aka karere kandi ni nako kashimiwe kwita byihariye ku bibazo by'abafite ubumuga. Dushyigikiwe twakwibeshaho bidasabye abaturandata. Iyo niyo ntero yumvikanaga kuri benshi mu bafite ubumuga. Niyo mugabo Joseph ni umunyeshuri mu ishuri ry'abafite ubumuga bwo kutabona rya Kibeho. Namusanze aterateranya ubudodo bw'amabara atandukanye ashaka kuboha ingofero. Ubu no kuvuga ngo akangaka amaze kuboha
maze kuzenguruka inshuro 45. Nishaka gushyiraho irindi bara ry'umweru wenda se cyangwa oranje, naho ndongera nzenguruka y'inshuro 45 bitewe n'uko nshaka ko iyo ngofero yanjye bitatsemo amabara kugira ngo ibashe kugaragara neza. Charles Habinshuti nundi ufite ubumuga bwo kutabona nawe wari witabiriye ibi birori. Kuba yaje byonyine kuri yo ngo ni ikigaragaza ko ufite ubumuga yahawe agaciro. Cyane dufite kipfunwe cyo guhezwa, ariko tubonye abayobozi nk'abangaba badusura twumva dushima imbaraga iko dufite agaciro mu bandi. Burya umuntu utabona abafite ubwenge ashobora gukora kuburyo yanacuruza, ariko leta yadufashije kumurika igishoro ntiyacuzana agakora da. Kugeza ubu imibare y'abafite ubumuga ndetse n'ibyiciro byabwo ntirashyirwa ahagaragara. Gusa inama y'igihugu y'abafite ubumuga ivuga ko hariho igikorwa cyo gushakisha amakuru ku bafite ubumuga bari hirya no hino mu gihugu. Leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje ibishoboka ngo ifashe abafite ubumuga nubwo intera ikiri ndende. Kuri ubu imiti irinda uruhu ku bafite ubumuga bwarwo yemerewe kwishyurwa hakoreshejwe ubwishingizi bwa Mutuelle de Santé. Hashyizweho amabwiriza yorohereza abafite ubumuga kwiga nta nkomyi kandi ahenshi bakigana n'abandi bana. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Perezida Biden yasezeranyije uruhare ruhoraho rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika mu rugendo yagiriye muri Angola. Yavuze ko uru rugendo rwa mbere rukozwe na Perezida wa Amerika muri Angola ruzahindura umubano w'ibihugu byombi. Mu gihe cy'intambara y'ubutita, Angola yari umunywanyi w'Uburusiya na Cuba, mu gihe Amerika yari ishyigikiye inyeshyamba za UNITA. Perezida wa Angola Joao Lourenço yavuze ko yizera ko umubano wa hafi ibihugu bifitanye uzafasha kuzana ishoramari no kugera ku bufatanye mu rwego rw'umutekano. Urugendo rwa Biden uri gutsindagira ishoramari rya Amerika mu mushinga wa gari ya moshi ugamije koroshya igemura ry'amabuye y'agaciro muri aka karere. Imirwano yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurenga ku masezerano y'agahenge yagombaga guhagarika intambara hagati y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ingabo za leta. Iyi mirwano yabereye mu ntara ya Kivu ya ruguru mu ijoro ryakeye. Umutwe wa M23 uravuga ko wagiye muri iyi mirwano mu magambo yawo mu kwitabara nyuma guterwa n'ingabo za guverinoma. Izi ntambara zubuye nyamara hari inzira y'amahoro yumvikanyweho n'u Rwanda na Kongo mu kurandura umutwe w'inyeshyamba za FDLR no kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Navuganye na Wiringoma, umuvugizi wa M23, ntangira mubaza icyateye imirwano mishya. Iyo muvuze ngo ni ikihe muri iyi minsi cyatumye haba intambara, icyo kibazo ni uko ikibaza leta. Nibo baje kudutera kandi batera mu banyagihugu. Nk'uyu munsi bateye hari abantu benshi, nuko bimeze. Ni leta yaduteye. Aho ni hehe? Baduteye kare cyane mu masaha 10 y'ijoro uyu munsi kuwa kabiri tariki 3 z'ukwezi kwa 12 mu 2024 irubero bateye Makembe, Kibabi, Kingi, Bufaransa no mu micungararo yaho. Rero bateye rimwe ku birindiro byacu bitandukanye, baterana bombe ahari abasivile mu bibanza bibamwo abantu benshi. Ariko muri kurwana mu gihe nyamara hari gahunda yo kurandura umutwe w'inyeshyamba za FDLR nk'uko byemeranyijwe na Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame ku buhuza bwa Angola. Ese iyi mirwano mishya ntije guhungabanya uwo muhate? Ubwa mbere hoho turashima utwigoro twa Perezida Joao Lourenço wa Angola mu kurondera amahoro, ariko aho duhagaze haratomoye. Ibigwa byose tutarimwo si byiza kuri twebwe ntibituraba. Ikibazo ca Kongo gifise imizi kure cyane, rero mu gihe tutabigizemwo uruhara ntibiba bituraba. Rero twebwe twarashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara kuva ku itari 7 z'ukwezi kwa 3 mu 2024. Ariko mu gihe leta ya Kongo nabo bari kumwe baje kudutera, dukora iki? Turivuna tukanatabara abasivili. Ariko se Wiringoma, ubwo iyi mirwano si uburyo bwo kwigarurira ubutaka no gushyiraho abategetsi banyu? Biratomoye iyo bavuze leta ibandanya ibaho kandi ikora. Turabanyekongo dutegezwa kubandanya gushiraho ubutegetsi mu duce twabuhowe, niho turi kandi dutegezwa kuhashira abategetsi b'abakongomani bashoboye, bashobora gukora ku neza y'abanyagihugu.
turabifitiye uburenganzira turabakongomani n'igihugu cacu ubutegetsi bwa leta burabandanya n'ubutegetsi buri mu minwe y'abakongomani nyene abana b'igihugu umwanya w'ikinamico runana. sori nubwo afite nyiramariza amakuru ashyushye hagati aho Agnes ngo yaboneye igisubizo ibibazo yari amaze iminsi afitanye na Reya n'urunana. byagenze bite se ko mu nzinduyanye? mama se si wagutumyeho nakubwira icyo yagushakiraga. ikibazo ni ikihe se mama? ko mutambwira ngo njye kwitegura njye mu kazi ntimubona ko hakeye? mushiki wese udashaka no kuvuga ikibazo afite ubwo urabona azakivamo ate koko? Shyaka ndakumva. nibyo kuko rwose nari maze iminsi ifite ikibazo urumva, ariko ntibiguhangayikishe pe, ubona gifatiye umwanzuro. nta kibazo ubwo wabonye igisubizo ni byiza. ngira ngo icyo mama yari yampamagare no kugira ngo dufatanyirize hamwe dushake igisubizo. oya Shyaka, mushiki wawe ntakubeshye rwose, nta gisubizo yabonye pe, ahubwo banze uyu mukobwa baramuroze kuko ntabwo aba ashaka kuvuga ibibazo afitanye n'iriya nshinzi yitwa Reya. nibyo mama, kuri ubu ntabwo ikibazo cyanjye mbona ari Reya rwose. none se ninde? ntimunyumvire impamvu mvuga ko bamuroze, hanyuma se niba utagifitanye na Reya ugifitanye nanjye? tubwire rwose. ikibazo ngifitanye na Chris mama, nako nari ngifitanye na Chris ariko ubu nawe namaze kugikemura, nta kibazo mfite. ariko rero nk'uko mama bivuga ukwiye kutubwira uko wagikemuye tukumva niba koko wagikemuye mu buryo bwiza bunoze. Shyaka ndakumva. maze iminsi itari mike cyane nkundana na Chris kandi mu by'ukuri numvaga nyuzwe pe, ariko niba ari yashobora kumwibambazaho Chris nawe akamuha umwanya bivuze ko nawe amushaka pe. ariko si umugabo wakwirengeshwa umukobwa uzamugana wamukora hehe kuko nye urabura guhaguruka ngo uhangane n'iyo nshege ukicara ngo niba ashaka Reya nagende? iryo hangane niryo ntashoboye rero. niba ari yaza nawe akamuha umwanya we kandi azi neza ko mpari bivuze ko hari icyo yabonye kuri Reya njye ntafite, nagendera rwose igisi nshoboye guhangana. wabyumvise Shyaka? uranyumvira ibitekerezo mushiki wawe afite? ku ngingo yo guhitamo mu bana kugira umuntu inama rwose biba bikomeye cyane. ibyo twamubwira byose rwose byaba ari ibitekerezo byacu, ariko umwanzuro we ni uwanyenzi. nawe ufashe rwose nta n'ikindi nsigaje uretse gushaka umwanya tukicarana nkamubwira ko afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka, yaba Reya yaba undi. nababwira iki? bajye ku mugaragaro bakundane. ahubwo ngize impungenge nye ziki? mfite ko yamwe ngo nimugoroba njye kumureba ko hari icyo ashaka ko tuganira, ubwo ntiwasanga nawe ari ibyo bibazo ashaka kunganiriza. ariko utekereza iso n'iki mwana ashaka kuntera, akaba ashaka kumbinga akabicisha kuri wowe koko Shyaka? se niwe wakomangaga nk'umushyitsi mugi? ni njyewe. ndagufasha nese mugi? hari ibibazo narinje kubabaza, ariko nanabagishaga n'inama ku birebana n'iriya club yo kubungabunga ibidukikije mwanshinze. nta kibazo mbwira ngo uteze amatwi. nyine murabona ko karabu yari imaze igihe idakora, ndetse abenshi mu bayishinze bararangije. none se nyine inshingano twaguhaye si izo kuyibyutsa kugira ngo yongere ikore? uzi ko ibiti byose biri muri iki kigo ari ibyatewe na karabu yo kurengera ibidukikije yari hari icyo gihe. natekereje rero ko icyo twakora kugira ngo yongere kugira imbaraga ishyuye, nsanga ibyaba byiza ari uko twakwirengagiza ko hariya hahoze twe noneho tukitangiriza iyacu. ni byiza cyane rwose, cyane ko abari mu ya mbere n'ubundi batagihari. ibyo byadufasha no gushyiraho abayobozi bashya bitorewe n'abanyamuryango. tukazanategura umwanya wo kuyifungura ku mugaragaro abanyeshuri bose bahari. ibyo bintu byo kuyifungura ku mugaragaro ko numva bishobora kugorana mugi? sintekereza ko byagorana, ikigo kidushyigikiye. kubashyigikira turabashyigikiye cyane, ariko urumva niba ibyo kuyifungura ku mugaragaro bizasaba amafaranga byagorana kuko nta hateganijwe mu ngengo y'imari y'iki kigo. ibikorwa natekereje twakora rero ntabwo ari ibikorwa byasaba amafaranga menshi. watekereje ko twakora ibihe bikorwa kuri uwo munsi? natekereje ko twatera ibiti by'imbuto n'ibitanga akayaga keza hano mu kigo ndetse no mu nkengero zacyo, noneho ikigoroba tugategura igitaramo cy'indirimbo, ikinamico n'urwenya, mbese byose bivuga ku bidukikije.
ibyo ndumva bitatwara amafaranga menshi kuko ndumva ibyinshi ari abanyeshuri babyikorera cyane rwose ubundi tubonye amafaranga yo kugura ingemwe z'ibiti ibisigaye twabyikorera. noneho ibyo bintu tuvuganye genda wicare ubyandike uteganye amafaranga yabigendaho bime biri mu nyandiko nanjye nze kubiganiraho n'abandi bayobozi n'ushinzwe umutungo. Ku mafaranga se ko numvise mufiteho ikibazo sindenze bije yangahe diregite? Wagenze ngo gane iki se ko utari uherutse kungenderera? Ariko rero nawe Nyiramariza none se ntushaka no gusura ngo mwiganirire? Kunsura se urumva nabyanga. Ni karibu rwose tube tuganira ndajya mu mirimo y'ikigoroba tumaze kumenaho abiri. Urakoze. Buriya rero nkufitiye n'inkuru nyine ufashe neza nayikubwira. Yerekeranye n'iki sori? Ni kureba wowe n'umugabo wawe na mukeba wawe. Mukeba wanjye nde? Nadine. Ngahore Nadine asenya ko Nadine mwana se kibi noneho yakoze iki? Ayinya ko kuri ubu ameze neza nta naho muhuriye ra. Byamugendekeye gute se nyine kutambwira? Ayiwe Nyiramari ngiye kukubwira gusa nyine umenye ko ari ibanga. Uramenye utazabihingukiriza Stefano kandi yarabikoze mu ibanga rikomeye cyane azi ko tutazabimenya. Sorry na rero nawe nicyo nangira inkuru zawe kutambwira ibyo yakoze se ukambwira gusa ngo sinzamubwire nzamubwira ibyo utambwiye. None se ntabwo wamenye ko yakodeshereje Nadine inzu? Ngwe maze baba bahwihisa ko yanayimuguriye. Ntukabeshye ntuze we Stefano akodeshereza Nadine inzu? Siko umugore agiye kumpakanya ibintu nzi neza. Tugenda akakanya nkwereka ahantu Nadine asigaye aba mu nzu irimo isima irangi n'ibirahure. Iyo nzi kishyurwa ku mafaranga Stefano yakoreye? Kishyurwa ku mafaranga Stefano yakoreye? None se urumva yishyurwa amabuye? Ariko nuko uvuga inzu gusa rero ntakubwiye n'amafaranga yo gukora ubucuruzi yamuhaye. Sorry Stefano uyu munsi turicana pe. Ibintu mbwira bizi neza ubihagazeho 100%. Ntabwo mbihagazeho 100% n'iriki mbihagazeho 1000%. Mana nyine imbabazi. None sitekereza ko ari cyatumye Patrick yirukana Nadine. Suko yabonaga n'uwundi amutungiye ubusa kuko kururukuruye na Stefano yari yaranze kurangira. Uyu munsi hano haraba intambara ya gatatu y'isi yose. Hari iyo nzu Stefano akodeshereza iryo shyano ihereye ngo mbanze njye kwireba story. Nyirebe nyibona. Ese Mugisha yaduhaye gahunda none niwo yishe? Asohotse gatagiye guprinting udupapuro ariko nta tinda araje da. Cyakora mu buzima busanzwe Mugisha agira gahunda rwose. Kutangiye kuvuga ko nabakerereje se. Yewe yari utangiye kwibaza ngo ko wadutumyeho none ukaba udahari tubigenze dute? Hoya ndahari rwose ntaho nagiye. Noneho rero nimwakiriza impapuro murebe ibikorwa nateganyije byakorwa kuri uyu munsi wo gufungura club y'ibidukikije. Hanyuma mumfashe turebe niba hari ibyo twakongeramo se cyangwa se niba hari ibyo twakuramo. Yewe ndabona ibi nta kibazo. Rwose bibateguye bikozwe byaba ari byiza. Ngira ngo twaheruka gutera ibiti mu kigo n'ubundi dufite club yo kurengera ibidukikije. Kandi ubona ko ibyafashe rwose bimaze gukura bisigaye biduha akayaga keza. Niyo mpamvu rero natekereje ko twatera ibindi biti kugira ngo dusimbuze biriya bitafashe. Noneho ariko ntitugarukire mu kigo gusa ahubwo dutere no mu nkengero zacyo. Aho ndagushyigikiye rwose. N'ikindi cyiza kirimo nuko mwatekereje no ku biti byera imbuto ziribwa. Cyane rwose. Bibura bimaze kwera twajya tubona imbuto zo guha abanyeshuri bidasabye ku kigo gitanga amafaranga. Gusa ku bindi bikorwa by'imyidagaduro ndabona hari ibintu wasize kandi abana bakunda cyane. Nta kibazo bitubwire twumve niba twabyongeramo. Twakongeramo ubusizi n'imbyino zaba iza Kinyarwanda cyangwa izigezweho. Ibyo nabyo nabitekerejeho rwose. Ariko ngira ikibazo cy'uko bishobora kuba byinshi kandi dufite igihe gito. Yemwe mwaramutse mwiriwe. Komera mbese. Muranyihanganira natinze. Byatewe n'umwana warumbaje ikibazo numva sinaza ntamusobanuriye. Oya nta kibazo Budensiya. N'ubundi usanze tukegeranya ibitekerezo. Ntabwo turatangira kwandika ibyo twashyira diregiteri. Mogi. Waba mbasize se nkagira ibyo njya gukurikirana mu ishuri. Bijyanye n'iki se kandi? Ko turi mu kiruhuko reya. Ubu ntubibona ko ari wowe wigisha muri segonderi turi kumwe koko? Hari
hari intuze y'abanyeshuri nasize ntarebye uko imeze. intuze Reka njye kubikurikirana wenda ndagaruka cyangwa simbizi. Mwirirwe neza. Karame. ni wowe twirukaniye umuntu. Ndarengana. none se koreya yari atuje anatanga ibitekerezo bifatika. yegora hagize impamvu yo kugenda ari uko budesi yanaje. si byiza si uko twari kugenda tuganira tunitahira titire. kugira ngo se nari nataha mfite akazi kenshi nshobora gusohoka nka saa moya. yewe namwe nikaba kaboroheye. mu mpera z'uyu mwaka ndashaka gufata konje y'igihe kirekire. ndashaka rero ko muri iyi minsi utegura ibintu byose bizakenerwa ntahari kugira ngo nzasige mbihaye umurongo. ibyo nta kibazo rwose ndaza kubitegura. ikibazo kizaba ibyo tuzakora mudahari kandi bikenewe ko musinyaho. ibyo nta kibazo kuko sinasiga ikigo nderabuzima kidafite umuyobozi. nzasiga aho uzaba ari mu mwanya wanjye. icyo mbasaba muri kontabirite ni ukuzakorana neza mutamunaniza. ibyo nta kibazo tuzabikurikirana dufatanyije kandi bizagenda neza. ikindi rero nashaka kukubwira ariko kidafite aho gihuriye n'akazi. yego ubu nditegura kwinjira muri club yanyu. iyihe club yacu harya? ndavuga ko nanjye nshaka gushinga urugo nanjye nkareka kwitwa ingaragu nkitwa umugabo. ese felicitasiyo noneho karibu rwose mu muryango w'abagabo urisanga. urumva no gufata konje y'igihe kirekire. yego ahanini ni ibyo nshaka gutegura mfite umwanya uhagije. ibyo watekereje ni byiza rwose. gutegura ubukwe biravuna bisaba ngo umuntu abe afite umwanya uhagije. nkange rero uba uri kure y'umuryango wanjye biba ari ibindi bisaba ko mba mpari 100% kugira ngo mbishyire ku murongo neza. ariko rata nta kigoye cyaba kirimo. niba umugeni hari ibisigaye rwose birikora. ariko shyaka umugeni se urumva yabura byagenze bite? hari abasore usanga bavuga ko bamubuze da. njyewe rero ntabwo ndi muri abo bamubura. njyewe umugeni ndamufite kandi mwiza cyane. ibyo ndashaka ko byibuze umwaka utaha naba naramaze gusaba no gusezerana mu murenge. byibuze hasigaye kujya mu rusengero gusa. ahubwo se wazasezeranye mu murenge noneho gusaba no gusezerana mu rusengero ukabikorera umunsi umwe. simubona n'ibyo abantu benshi basigaye bakora. waruciye asa bikagira inzira. ahubwo se wanyinguriye nk'iryamira bitaraba nabi Nyiramari. wagiye ukaryama kwa Nadine se ko ariho hari inzira irimo n'ibirahure di cyangwa y'ukwezi ntiwayishyuye? nishyura iki se ariko? ibyo bintu uvuga kuko njye ntabyo nzi. yego yewe uzi kwigiranya ni nyinshi di. humura ntacyo kiramira nushaka umbwire nkubwire nayo yishyura ku kwezi. nyamara niba ari umuntu wakubwiye ibyo bintu rwose yagushutse cyane. nako yanaguhemukiye pe. yewe hahemutse wowe udatekereza ku muryango wawe Stefa ugafata amafaranga yose ukayaha indaya yawe ngo urayikodeshereza. ibyo ukumva bidahagije ukayongera nayo ikoresha ubucuruzi. ariko ubanza uri umusazi Nyiramari. vana ubusazi bwawe ntararakara Nyiramari. ubundi ibyo wabikuye hehe? aho nabikuye urahambariza iki Stefa? Nyiramari izo nkuru sinzi aho wazikuye rwose. sinzi n'uwazikubwiye. icyo ngusaba ni uko unyingura nkiryamira. nta mahane nshaka nta n'induru yawe nkeneye. nta mahane yawe nshaka nta n'induru yawe. ariko nanjye icyo ngusaba Stefa ni uguhagarika kwirirwa utagaguza amafaranga mu bagore bawe. nyamara njye n'abana bawe no kugukuraho 1000 ari intambara. Nyiramari ni njyewe usubiramo gutyo koko? iyo ngusubiyemo se. ariko kuki ibintu byose bikuje mu matwi byemera utabanje no kugenzura ngo urebe niba koko ibyo bakubeshya ari ukuri? ahubwo kuki wowe udashaka kwita ku muryango wawe Stefa? uzi ko kubana nawe gutya birutwa nuko wagenda ugasanga Nadine njye nkasigara nzi ko nta mugabo mfite. Nyiramari birahindutse. fungura niryamira cyangwa umbwire mfunguze inyundo yanjye. ya kwa Nadine. 1 2 ngweke 3. uyu muriro sore yakongeje kwa Stefano uzarangira ute? ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. ushobora no kongera gusanga kuri bbc-gahuza.com. twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Agenda Prudence Nyumba wakoze guhitamo bbc-gahuza miryango kuri mugoroba na hejuru araharyana.